Frankis, Ingaldet, Broderies, Andraze, Velen, Popler, Babro France. Geriou Brau, Andrazur, mais Peta signifi Andraze, où est tut ninket d'un mic de ce patron ar citoyen de Galles, vel m'avait jonget gant a brassan hiver. Chter des chom antreo, où est un breton not a gant euskaris da square. A memeusra halbe en gwir, où est rumadouel, vel en dud en péchet, hag a boignatao et dovil dau ar nugen, evit kado vlas ar gevrediges. Peu ce mot de gwellard au jeu, a Peta halfe béant e bed, digemerus, où est dans nol ne. Setu pez meus beran de route, ma 13 minutes et Brace. Kaut Frankiz a dalvezier be en cas de vevant diwar e labour, a nekedez evel just pa ver empechet mod pevod. D'embrement d'ober a naudegez gant e podiawang neus toulet e hen bar sunan deus brassan embregajou a vro. Erant pegeiso laboureus amant bar sarkea. Zemez o erwe de dauvildek bar zon embregerez amant. Pa gant Robert va blavez alternance pa gant o studial e Brest. A goude on bet implijet amant e dauvildnek e gant ur CDI. En vaez on amant pegur evez gret pep tra vid ma c'helfen me mont adon e bar zar bâtiment chou. On mad amant o labourat. Zemant o labourat aze vraiment en direction des risques. C'est o labour var dir a risque lou crédit. Zenizo Robert meur a reporting var tout a risque lou en eus et qu'aver un achan avait presté donc clientet. N'en tezo tapet gant de glinvadité pelpelzo. Penons ebe ingalet entré au gestoir wit ma vige pos subdité labourat ou PMD. Sais-tu bah arguden pena moi wavidon a mon adon bar zar bâtiment chou. Dre ma meus diesterio vid fival va d'ouvrir. Nechionket da square digerionor pe poez avar bunton bar zar binieris. A gaze o bet esse d'an traoù ganin laket evet sort pelurzer vid ma c'helfen ober tout d'an traouze vid digerionor. Mon e bar zar zavarez va unan, doare benag on entom embren e vegise bar a vid ar fet mont adon. A goude bar va bureo e bet esedi entom an traoù vid laket evet ur bureo gant reflusker vid pigna da disken ar bureo. Vid evel felser gant bezañ vaez ie pa meus ezom chanch entom penaos an doare d'en instalia. A dostagez o bremañ mur a dud an pechet o labourat bar san emregerez a etam a dre forz digimertud evel tout. Kreskira an hiver a dud? Sais-tu, ya pa gant e ruet me devlaso e oa domzo tro pevar dregan a dud an pechet. Nous ar pez meus klevet on toz d'ar c'hwer dregan a ze. Donc neus ket c'hoaz tizet ar pal hag a zo laket gant a lezen, mais var a zeblant ez a an traoù varog e bar zon emregerez hag e mont toz da dizout ar pal evit beza un embregerez penaos digemerus. Ya, penaos e vije posub ober gwelloc'h bar zon embregerez pe bar bet a labour justement ma vije digemerus or ko la restou d'an traouzet. Reitro d'an pechet studial da genta a goude ar vech mod o diplomou e vo esor vito beza un pechet pegur ezon ma zo tu d'an pechet e bar za bet an embregerez. Be en cas de labourat gant a real, made, me brao be an gwez de gant dudi ie. D'ombrement de wallet onden, solut ou ar velo. Domdei. Charles Galarez konto dim un tamm penons ou te nem gavet justement bar sur gado rul. Oh, djerso amzir bremañ de vezek sentek vle oen mi de roursa hag e oen penost e oe pen ket an an etre en trivet hag nelvet sklas a zin hag e penos moulaket un emgav gur amaratang mout je traoù la bas en tête neus skoait ur chonjem fen mounet bet a kidi. Hag e oe kam droyennev a zin hag oe nio livounet de djur neus motchet oen penaos burlutot de legat. E oen e klar mont un tami mont d'ortu diabar ar gandroyen e l'air mont d'ortu un di anvez. Hag a zin just un devant cheden a chome me fen a zo djulet
une auto peut-être en 30 mètres, il tourne devant dans mi, avec un goudi nitratcheng. Et ce place nous bet sport na han with mon warok mon dreist argudenze. Ben que t'en peine, oui, déjà bleu jahur, avec franchise qui est geur sport azin et tapes ben ner indro, avec penaos enelechti ben gober treuve vu pam deyek et soir comme a feutor monet et noto penaos dichen par traçage de zishkang mais forcément azin de me change ma soir vu peu vesti sport tout forcément Hi onde talrez d'ober Karl Sport. ah nelenche bimang e bondrasin Gon Petra vez la ket dies mate bar vu pomde ou d'ober sport. un dafar duré azin devait que maintenant un secours il jour le bab azin et le bouche courot mais à Dural avait pernang dafar az ben Martis Clark en argante contrairement sponsor mais mimes bebouner azin me ander et nurlop bello des ou des sauzet fechte avec même budget rachetelat travail argante de béang même bello quoi. Au vélo vel marez hirie a gustat cheru pegemen kustar justoire. Bah en vélo zogenang az ou 10 000 euros ag de neui borma mais a reg ve ben savet inivendi zo centor troye pemzek 000 euros. Mais dans dud bar sorgalor ruil ninkeme de loden vian de zare en pechat. Karlswari walazo an a 20 gwalet dermat. Christophe te zo bouzard. Penons o te dalret vue pomde gant Petra vez laket dies just war. Galarez reiz queriou, diem? Ar vuez a zo dies, a goechal goz oa dies. Vraiment, ez an trav varok gant an teknologiez. Un dra meustra a zo dies da ganver ar gomz e da an prit gant an dud a gouspen e bet kalz diesor pad mare a hovid, pe kir war an ol gant masklou a ket tulen var a muzelou. A penons e ralfe bean gret gwellor an tre war pomde na stumant muur a dud da jubeni, postant muur a ran bar sandraze, penons e veleste an tre oust war. Guire me zo chom e Brest. Ar chans eo. Da ganver pezo e herioal e helbe a diestre, ne zaket an trav varok. Da skouer amañ etik er Brest, et zeus pez lare kreizenou relais. Da larede zeus tu ober gant yezarsinou dre ur skram. Et Kemper et Montroulez neus nentra. Mais même estra ne ket dechu a labour. Da skouer er cinema, eus ket kalz a istitlou. Pa meus ran mont d'ar cinema, meus ket kalz a joas, a film. Penons ma vije un dra benakat da rounit just war an blavej de son. Er servichou foran, ahe ve gwelet ur guden un bras. Kouskoude barz a lezen daouvil pem, eo skrivet davad eo ret lakat peptra digor. Hag pa ve merze d'an traoù, neus nentra. Da skouer en ospital, neus ket tu da ve a digemeret e yezarsinou. Daouet deon, da houlen jubenour yen alies, evit an emgavioù, gant an ar medicine. Bernès Lavardine, penons ma kont hiwande gant an dud an pechat ba Breis dre vraz. Ah, evel-just ez eus tu da lavarout ez koa spez meus bevet me e neus chanchat d'an traoù, me evidoun neus ket chanchat da walar a neus ket chanchat buan a walar. E orio an deiz e daou varnugen, vidoun pez a zo a brouez eo gwirioù an dud an pechet.
Urion deiz, gant feurem gleo an onu var gwirion dud an pechet, evez pe renker digemer an dud an pechet, vel tud an eus gwiriou malden, vel kemenden a zo var an douarman. Alies, dem sonj, ez eus tud bar traoù, an e koutz ke kalz a c'hant. Ma vefe ur skiant denel gant an dud, pe munur a skiant denel gant an dud, vez fe diskoulmet ur bern traoù. Ez an da konta dit, un dra meus bevet me va unan ba war ren fina, be ploa ran obar ur kur kiné en hospital Brest, a vitse e meus un test PCR d'obar. Amman e pou gastel, l'er mounochom, ez eus labo vidiel fena goa dagal, hag eo bet savet dirag a labo nalgeko, vit obar an testou PCR. Met ne ket bet sonjet obar ur bazen ave fe izel a walar, vit esad mon ebart vidoun, me ye vit tud zo var gador ul. A padal, ur plan ken koat ve fe bet a walar vit diskoulman an afer. Mate pez avanka, mate o référent e pep kumun, ouit ober liam, a jonjal e an doare ledand ou a rudenouze. Ya, me red de gouzout a lezen deja. A gustum redia pep komun an eus ouspen pemil, ur poblans pemil den, a zo rediet da gaout ur commission communale pour l'accessibilité. Met red de gouzout la kom e penar bet, zeus var toz da zahugen komun a zo ouspen pemil den, zeus nemet an anter deus ar komunioù a neus ar komunisian se. Ur vez, Ur ger ma meustra ouit an aran, kar be an pechat a he, ouit mon warok a be an peurst eus ar gevredigez e brao be an emren a fet aran ye. Penaos ma kont gant ar skoazal a ve roet di gant ar stad ouit an dud an pechat war an afer ze. En AH, allocation adulte handicapé, zo dindan nive a porantez e brochal. Setu d'ar marese penaos kemer pers baz ar krevedigez, pa peus ket d'arran vid an obar. Ur gudanal zo deud va c'hore, un den an pechet a oa dimezet pe veva gant un anal, a oa en oa un el tol baz, pugur ar fet da veva gant un anal, e ben oa ket droat ken, zo ken ma oa ket gwez da labourat, da gaout a yachat se, dre ma oa o veva gant un an bennak, an oa ur gopr la kormuela wala. Sez ur vez al. Ugen dregant deus an dud a vije an pechat mod pevod a oa vrasad ha ar chifze, pa gosa an dud ie. O bern labour choman a hun e oit digemer tout dud wel zo gleet, kar true ep chikour zo nebet a rekour.